kena kau kikilambi sangarata kidete pagantian anta kumo sinolon si bimuwalewana ni mani sangarata sedangkan ni mani pagantian anta anak kampung mani kipadoloh dan nenek Indo ambil mau kibondi si tulu to kumo tangalam di mani iranda di punu kita ngadete darah tongka diri lagi kumpau no kok kisi tulu kau kuranta lagi kau kali marah rita marang kalau yang datang salah kalau tondo to atang tamu ramburi anatang salah aburi tontong unang karang kada bisa naria tengko si turu tapapai kada turu susi tu diruduna pulo lantai loto temo lantai kula diran de dulu rombongan na nenek Deo rombongan na siya nenek Deo Karuaya rampo mak rende ng tenong tutumak kung bakaleke menempatula koto balu lator romarin tinggi impatan katong penantalangan alat letter M si taruh lantang nomor 20 bisa saya laku 20 nana simpuna rombongan na nenek ratu si nenek ratu kan kiri dirampo mempatu laku nenek Leon romarin tinggi langan alang letter C si taruh lantang nomor 10 nana saya laku 20 simpuna rombongan na nenek Pindan si nenek pindah untuk pasang rampung pamanda Ariana rara makapan pabintin tanah sarina bukutang si pederan tutul matang dan suruh terobarintik kilangan alang letter B si taruh lantang nomor 92 selaku 95 si taruh rombongan nenek Aini si nenek Aini Karuaya tumbang datu rampung mempatu malik tutung kaborok lakoto balu pataruh ikatong penantalangan alang letter M si taruh lantang nomor 20 bisa saya lakukan 30 dan simpuna rombongan na Ma Asdan batu nenek Rendra to pasak terampu mempatu manik tutun lako pungselo toro marin tiki daw alang letter A si taruh lantang nomor 3 saya lakukan nomor 5 si taruh rombongan na Wianra Marampa Buntau rampo umpamanda Ariana rara makampan umpamin tinta nak saririna bukutang si pederan tutu matang dan suruh termarinti kita malantang nomor 92 saya laku 95 rombongan nama undi siapa undi Buntau tiro padang tongkonan passe rampo empatu laku atau batu pengesesil soladina termarinti kita malantang patang puluh nak apa saya laku 50 bisa rombongan na Pak Arin Jome Bontang empatu laku anak Indo Tira terbarinting kita melantang nomor 40 bisa salah 50 bisa si taruh rombongan dari putri Tambunan rampung empatulah ko nenek na iya mantale mempatumali tutung kaborok lako nenek na iya nanta terbarinting kita melantang nomor karo salah 10 bisa siumpuna rombongan na Pongdarui siap Pongdarui balik mempatu lako nenek Leon terbarintik kita melantang nomor 10 dan salah 20 si taruh rombongan na nek putri Tambunan rampung mempatu lako keluarga nek Rumpang terbarintik kita melantang nomor 10 dan salah 20 si taruh rombongan na nek Leon Sudu rampung pamanda Ariana rama kampung pabintin tanah sarina bukutang sipir tutu matang dan suruh terbarintik kita melantang nomor 50 karo salah 60 siumpuna rombongan dari putri Tambunan umpamanda Ariana rama kamban umpamintin tanah sarina bukutang si pederan tutu matang dan suruh terbarintik kita melantang nomor 50 karo salah 60 si taruna rombongan na Ma Wiren siapa Wiren yang memang kasar rampu mempatu laku nenek na iya nanta atau terbarintik kita melantang nomor karo salah 10 bisa rombongan na penguluki Pak Tandukan rampo mempatu malik tulung kabar laku nenek na iya nanta terbarintik kita melantang nomor karo salah 10 bisa rombongan nenek tamu si nek tamu balik rampo mempatu laku pengonorpa terbarintik kita melantang nomor 30 pitu salah 42 rombongan nenek masih si nek masih tumbang datu mempatu laku Mak Sakti terbarintik kita melantang nomor 20 bisa salah 36 rombongan nenek Yesen tok batu mempatu laku nenek Leon
toro marinting kita melantang nomor 90 na salah kodong pulo. Rombongan na maesing Domay Surako mempatu lako pung sakti toro marinting kita melantang nomor 20 bisa saya lako 30 nanan. Rombongan na pa maesing Domay Surako mempatu lako Aldo toro marinting kita melantang nomor 20 bisa saya lako 30 nanan. Rombongan na keluarga besar KIK Tumbang Datu Tumbang Datu rampu mempatu mali tutul lako mama sakti toro marinting kita melantang nomor 20 bisa saya lako 30 nanan. Rombongan nama Mak Pidel Tumbang Datu mempatu lako mak sakti toro marinting kita melantang nomor 20 bisa saya lako 30 nanan. Rombongan nane Papa Stepi Maros rampo mempatu lako Tobalu toro marinting kita melantang nomor 20 bisa saya lako 20 nanan. Rombongan na Papa Stepi Maros mempatu lako Mak Bumbungan toro marinting kita melantang nomor 20 bisa saya lako 30 nanan. Rombongan na Pak Andre Bebok mempatu lako Tobalu toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kodong pulo nanan. Rombongan na Royce Jomiwan Dula mempatu lako Papa Aldo toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan na Reski balik Rante mempatu lako Tobalu toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan na Jihan balik mempatu lako Lion toro marinting kita melantang nomor 10 dan salah 20. Rombongan dan Kevin Jobe Makassar mempatu lako Tobalu toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan dan Giles Pak Tandukan Tumbang Datu mempatu lako Tobalu toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan nama Chelsea Surako Umpamanda Ariana Ramakaban pemimpin tanah Sarina Bukutang Siperen untuk makan kesuruh toro marinting kita melantang nomor 10 dosa lako 15. Rombongan nane Kurni Randan Batu rampo mempatu mali itu tun lako Tobalu toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan na Pak Yendi Rante Pasang mempatu lako Papa Sakti toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan na Papa Yendi Rante Pasang mempatu lako Mak Anggi toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan na Nek Tio Surako mempatu lako Tobalu batu Nenek Anggi toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan na Nenek Aron to Pasak mempatu lako Pong Sakti toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan na Eson batu Pong Rendra to Pasak batu Pong Rendra to Pasak mempatu lako Mak Anggi toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan na Nek Nisa Pak balik mempatu lako Pong Sakti toro marinting kita melantang nomor 20 bisa salah kota 30 nanan. Rombongan na Nek Nisa balik Rampung Pemanda Ariana Ramakaban umpabintin tanah Sarina Bukutang Siperen tutup matan dan suruh toro marinting kita melantang nomor 10 dosa lako 15. Rombongan na Pak Putri Palembang Tanuruan rampo mempatu lako Mak Anggi Sola Silukna toro marinting kita melantang nomor 20 bisa saya lako 30 nanan. Sitarona rombongan na Pak Sepri Limbu rombongan na Pak Ida Limbu rombongan na Mama Tato Sorong rombongan na Mak Esi Sorong rombongan na Pak Surya Sorong rombongan na Pak Angel Sorong rombongan na Pak Putra Sorong rombongan na Bapak Lukas Hermawan Sorong rombongan na Ikatan Guru-Guru TK Kristen Sorong Yomai Sorong rombongan nama Adi Yomai Sorong rombongan na Bapak Eras Sorong rombongan na Pak Silpa Sorong rombongan nama Gerald Sorong rombongan nama Saron Sorong rombongan nama Ito Sorong rombongan na Pak Nesia Sorong Mintu nato mempatu nasang lako Bapak na Bumbungan la toro marinting kita melantang nomor Mintu nato toro marinting la lantang nomor 10 dan salako 20. Si taruna rombongan na Nek Yogi Domemila rombongan na Nek Titin Domemila si Nenek Titin Domemila rombongan na Nenek Cecil Domemila rombongan na siapa Pak Arlin Patua rombongan na si Nek Nadim
Buntau Tolo, rombongan sia Mak Alia Mila, rombongan Bapak Nora Tokesan, rombongan sia Mak Wila Mak Kale, rombongan sia Nenek Ririn Mila, rombongan PKK Mila Dome Mila, rombongan Pak Aldi Dome Mila, rombongan Nek Lius Dome Mila, rombongan Mak Sinta Dome Mila, rombongan Kak Ikas Tasi Mila Dome Mila, rombongan Pak Nober Dome Mila, rombongan Mak Lia Dome Mila, rombongan Indo Sari Buntau, rombongan Pongo Arle Patua, rombongan Nek Sela Dome Mila, rombongan Pongo Dimas Pasar Baru, rombongan Nek Geni Dome Mila, rombongan Nek Epi Dome Mila, rombongan Nek Gesman Dome Mila, rombongan Pak Mita Dome Mila, rombongan Nek Yansen Dome Mila, rombongan Pongo Sinta Dome Mila, rombongan Tato Dome Mila, rombongan Pongo Yeni Dome Mila, rombongan Nek Ninda Dome Mila, rombongan Pong Keren Dome Mila, Mintunato mempatuna sang lako Pong Cecil Solo Adina, Torbarinting kita malantangna siapung Cecil Sola Adina, lantang nomor 40 na apa saya lako 50 bisa. Mintunato mempatuna sang lako Pong Cecil Sola Adina, Torbarinting kita malantang nomor 40 na apa saya lako 50 bisa. Sitaruna raramuku jomi sorong alina kipa kalesyo kumua ya tulantang latanan pataduk katong konanta luta maki lantang nomor 20 bisa saya lako 30 nan. Baik lagi gua susi mosang kararata pagantianan malanita masoran nasang tabe ediong suling kararata kidemi salah abasana salah saburaka ya rekan datang Maleso ko tabe tarampon di meja protokol dan ditoleh di basa pak tu di sabukan nah langan sa belo-belona pak tu toro madatu lako kaleta lagi ko diong suling kararana rabu putu nariatan numpai dalam tangkaran pomboyo na sampai empatan ikusan kaisungan tomataka aram potong kon maindun lantai maan loto temo ladi koko tabe ko suling kararata dio moriang mala di tasol nasang toku mambai na bayu sele namo dodosang kalamak namo belan dalang ngangki ila si sonda umbating si sele mari ora rabu kujo mi bakba na lembang tulang pateng kabatelentek na latutun tamatelan tangkaran pomboyo unisung tamate kaistungan tomataka maan loto temo lari ko bayi selek namo dodosang kalamak namo ta ko karampel amun besuleng karena ta tilele marampak laku to inan mangka di papatung ki soran sa agana tauno ko masa dialang taun nisu mubak kapuno sane daw panito di sembang solalanda siayoka tabe ki lende upah maarinding palak simang ki langan pamak kulam butaruno lalendu diolo malak bita latutun dio timban tingayota langan pak apa elian na telepongan tondok pak tekutanan na telembang turuan to parenge si sola bintu turuan nambek turuan indok lamai telepongan tondok anggan na temito di pokayu kalan dona tondok to di polamba apa onganan parandena tondok tangan na pangaleo siman to si tokon patokon lembang si taranak bose tangan makna telepongan tondok tomak parenta pak gantianan siman to perande ulawan naluk maseropin dan sangka mabase bena tuang pastor prodekon pengantar tuang pendeta solam itu sang kalambang siman nagana to sang siturusan mairi to sang lengko ilalan Natun dan Mali Indewati Ginaruwo yang kaboro Inde Mario Rampo Undula Salunda Bating Umpolalan kalau na Mario Susi tema Loto temo tente kula tape marasan di Mbak Amir Ramakamban lamai telili na lepongan tondo kodon lokolo piulawan lamai telili na pendi kuan lembang lilik na talung upenanian diumba alam maite lepongan tondo kepada ngerimang ngape tondo kena lepong pindan na taringi mata karunian na nenek mangan na sangka todolo pangalentenan panikuan si nenek sarong kila pak agan janana
siang para lamba si baru barana taruh lawan nami ikan daurena nenek mangan nasangka todolo pangalentenan panikuan lamai didik na padang ari tambunan si nenek nenek patana siang para lamba si baru barana taruh lawan nami ikan daurena anggapan taranakna nenek mangan nasangka todolo pangalentenan panikuan si nenek pung kalua alam may padang diran dan batu minggu liling-liling na lembang patak padang si nenek tumbang datu manganasan ka todolo pangalentenan panikuan lamay lilik na padang di balik ibuku kumuain nenek tondo ko di kasiri ada na di katumpak sangka na manda di rondo na pulo di tete malawangan lantema alo totemo lilik na talungo penanian kumualam may lilik na talungo penanian nenek mangan sangka todolo pangalentenan panikuan ia menanai bendan paluluan tunan nang apem bala abaran to di poda tumuane maka lima atau petambah saungan lakoba abana lembang ton dari tula buntun nabone ton dari landah maneten atau senda nabonga ton nala dilututombang lepo ngapulan ton nala diosa bala tanah gonting na tanah matari Allah bedan ni si nenek pong kalu atunan nang mila mangga me tambah saungan neosik tiang kala Allah ko lepo ngapulan di garagami di pabendami tamuan di pamadin lilin di patunan nangami pasak bongi ilan padang di sarira ilan padang di patah barat malu teh disabuk mabengko di kilalai pong kaluak masulik dari lamangak ladarang butu to manarang lakoba abana lembang to pande lako bentu tuan lipu to manarang umpoya kumanusang kala kutu manuk pakorok lodong lakoba abana lembang ketambah saungan lako bentu tuan lipu siap para lamba si nenek ne patana si nenek sarong kila si nenek tumbang datu lamai telilik na talung ben siap para lamba rama kamban jumpa lamai lilik na padang ribun tau dollo lopi ulawan lilik na patang apedenya bisa bana tondo ko nalai pengopindan na tariki mata karunen na si nenek katuk Torah tak balayan sialikan na padang ribun tau ton tina tolle samaran na nisa bana ton na pangalak tamam papadang ribun tau ton na kuramana apa misa babana nanay maalalan si nenek parangi umpakin na loylalan aluk sanda pituna damay bano puan sa limbano marinding umpobokong kalambanan pong jekumurot siang maralamba pantaranak na padang arita dongkon Todio padang nanay bendan si nenek patah bunga Allah ngina tunan nang to di poda tumuane ton na bendan to pada tindo ton na tunan nang to bisa pangimpi siang para lamba apantara nang na padang di tampan bonga lirik na tondo di paulun na salu kalua tondok na mendila lalong dainan na to di poda tumuane diumba ulun na salu kalua ini tena soranat sen bainan satwa si turu teh bisa merotosan boleh di gua dia musuhin karena tarik tinggal yang bawa tasiman karena kairita kalau bangan bisa rumah ini tabung karena bisa karena banua teruk lo si pakatan atau roh diom si para daun disu nenek si pahun buan ranu nenek si kota nete kaboro diom sang kaburan bangan diom sang bela baraku harapuan tambah soalasa kagedenan kage main si tulak hakim si dan ulangan dirande makuburan takut
Tokumo kalau susima akan na bating ten pasiruan na teme Mario manda tarundu na pulo bintinta tete Malawangan ki tangtore torrobe katabe domete tongkonan kada besiman domete panito bisara lam tema allo totemo nama rasa setenai rana buku tanda kanan tanda kiri Jowi tepo apa nale sokarun na dalam sang pulonan na bidang talung pulonan dua inde to dilambi ipatiran sangkana di dete kula kasih dolokan dalam tema aloto temo anggara buku tu tarana kita mai barung datu na salah dapat temai kaisungan to mataka uran de pale temai wai di pamatua tanaka na pasisola inde batang ari kalena na pas kalamah inde tondon to batang ta kumo ko tatontong umpasi sole batang di kaleta umpasi kalama inde tondon to batang ta hilangan sangalau enda endek sangalit teh pelalam torome siman diong sulen karar atau misume katabe diong timbal tingayota maka lima mangkadu kaki isi pamatua induk si baban ukarulungan jomi toma arapu anggena to memponan nawak melantai tangga-tangga katongkona umbay ng kaboro ite misorongan sepo tadon tole angga sangaro atau santole si turu utene soronga wilasuna ngaben kaboro toro nindo tumarasan taran de pala kumoko den di mani tene sorongan sepu tadon tole toro makairi unisung toro makadonton den di mani tene bainan wilasu len bulian tang palambi tang unisan tang nampak tang temaranga pangadi surarakna balaran nampak na pada di bolong rantean tuna tomak sanda malotong lantai mak loto temo si turu te kami pasambungan podo pampuran pak ulelian laki kokon dia kan ditontong mengaku kumbak mangori tanda tinaran mempala apa tomali roko mak soro rengi diong mak bungusok disara roko mak pasaran danan diong mak mere salu tanda tasikna to dinginginangan na katang pelampiran katang maupuran kumoko makaman tangki lambik na menimpa tangki karatuna bati to malingkan no soran toliaga tali-tali bandukan leke peladaran apa ke tiro lako tung kaki patah pai mata kabur kama solna sana pantaranan na komi pande paliu panglolon na komi tadung kaisanan to manar komendasi bukan ale bangun rumah apa silana koli-koli kumomba itu miri kompong to miri papur tanpa ulah mempangine na mirara elo-elo rabi ambilang gamatu itu kurekiban karulungan tontong di pak pailei nenek di pak pekutanai lalu dan di kuar lembang kuwa bintu natang kedang di lambinang katang di karatun na tapalangan di kalano na buntu tapali dan maya-maya lang malag natanete na iri angi para lakoran dan alangi na siwara to makole-kole di tamato kurra manapa lako tondo ko tangan di pak tondo kida nentang di pangosok di pintunganan na manda tanah na bintin sambo batuna na tontong kada bisa tarun na pulo bintin kada paraya tapapu paraya masol nasang tontong sipak buntuar ranu bintin sipotane te kaboro sidik kanan kedeng kinalam di sumpu sukata si loloan bating kinalam di ikan nabunuk tasus itu dioton lako teto tatong kondi lantema allo totemo tabe diong suleng kararata tokumwala ko laki lambi mo sa kararata laki dete pagan tenanta si taru teme inalatane pato pataru katongkonan talam te maalo to temo dari koko sidolon si pembulewan dari mani sangaran tas tengkan di mani pakan tenanta lagi kok kita malung bating masinggung karangan pasiruan ta laung kalau enatang salah kalau laung bori enatang salah bori tatontong papai kada turu susito na nenek taten turat torulota manda sang putuhannya bintin sang bokiang kurang rombongan anak nek pasari anak nek pasari mengape rampo pemanda riana rama kapan umpawinti tanah sarina bukutang sibiran tutu matangkan suruh latar marin tinggi langan alang letter A lantang nomor 92 selako 95 rombongan pong yani karwaya rampo mempatu lako tobalu toro marin tinggi tamalantang nomor 20 bisa selako 30 nanan rombongan nek Kelvin balik men patumali itu tun lako Pak Nur Pak torbarin kita melantang talung pulau itu patang pulau 2 rombongannya Gabriel Sola Galio
Tambunan Rampo Mempatu lako Aldo Toro Marinti kita malantang 20 bisa sa kota Lungkulonan rombongan na Nek Dila Lebani Mempatu lako ne Marlin Toro Marinti kita malantang nomor karosa lako 10 bisa rombongan na Pak Sesi Tadongkon Mempatu lako Soladina Toro Marinti kita malantang 40 na apa sa lako 50 bisa rombongan na Pak Gian Tumbang Datu Mempatu lako Bapak Sakti Toro Marinti kita malantang 20 bisa saya kota Lungkulonan rombongan namanya Sola Adina Pao Eran Batu Mempatu lako Ma Anggi Toro Marinti kita malantang 20 bisa saya kota Lungkulonan rombongan Pak Yusri Sekon Ma Akale Mempatu lako Pak Aldo Toro Marinti kita malantang 20 bisa saya kota Lungkulonan rombongan Pong Patrik Kalapuan Mempatu lakone Aska Toro Marinti kita malantang nomor 40 talu rombongan Bati Indo Valle Kasih Putih Mempatu lako Tobalu Toro Marinti kita malantang 20 bisa saya kota Lungkulonan rombongan Nek Ledo Random Batu Pamanda Arian Rama Kampan Pebinti Tanah Sarina Bukutan Spirit tutup makan kesuruh Toro Marinti kita malantang nomor bisa rombongan Bati Nek Seba Tambunan Rampo Pamanda Ariana Rama Kambon Pebinti Tanah Sarina Bukutan Spirit tutup makan kesuruh Toro Marinti kita malantang nomor 10 dosa 105 rombongan Mira Demangape Mempatu lakone Aska Toro Marinti kita malantang 40 talu rombongan Matius Mende Jomi Sorong Mempatu lako Bapak Bunpungan Toro Marinti kita malantang nomor 20 bisa saya kota Lungkulonan rombongan Nek Yusri Sudu Mempatu lako nenek na Iyananta Toro Marinti kita melantang nomor karosa lako 10 bisa rombongan Nek Yusri Sudu Mempatu lako nenek Kiki Toro Marinti kita melantang nomor karosa lako 10 bisa rombongan Nek Aron Batu Papa Pina Jomi Sorong Mempatu lako Papa na Bumbungan Toro Marinti kita melantang 20 bisa Lungkulonan rombongan Rapa Dome Buntau Tongkonan Base Mempatu lako Pak Cecil Soladina Toro Marinti kita melantang 40 nak pasal lako 50 bisa rombongan Nek Kairo Tambunan Mempatu Pamanda Ariana Rama Kampan Pebinti Tanah Sarina Bukutan Spirit tutup makan kesuruh Toro Marinti kita melantang nomor 92 lako 55 rombongan Nek Gulung Maleno Pamanda Ariana Rama Kampan Pebinti Tanah Sarina Bukutan Spirit tutup makan kesuruh Toro Marinti kita melantang nomor 92 lako 55 rombongan Layu Pak Tupong Kristal Karwaya Mempatu lako Pak Norpa Toro Marinti kita melantang 30 pitu lako 42 rombongan Nek Mince Tampan Bunga Rampo Mempatu lako Nek Yuhan Toro Marinti kita melantang nomor 5 talu lako 5 rombongan Nek Tini Makdong Mempatu lako Nek Yuhan Toro Marinti kita melantang nomor talu lako 5 rombongan Pong Maria Tambunan Mempatu lako Pong Violet Toro Marinti kita melantang 40 talu rombongan Nek Alpa Batine Saka Ende Mengape Rampo Mempatu lako Nek Aska Toro Marinti kita melantang 40 talu rombongan Pong Pipin Batine Saka Ende Mengape Rampo Mempatu lako Nek Aska Toro Marinti kita melantang 40 talu rombongan Batine Alpin Batine Saka Ende Mengape Rampo Mempatu lako Nek Aska Toro Marinti kita melantang 40 talu rombongan Bapak Riki Batine Saka Jomi Kendari Mempatu lako Nek Aska Toro Marinti kita melantang 40 talu lako 50 talu rombongan Nek Diolen Makale Mempatu lako Pong Diolen Toro Marinti kita melantang 40 talu rombongan Bapak Sepri Limboto Kalu Mempatu lako Bapak Bumbungan Toro Marinti kita melantang nomor 50 bisa saya kota Lungkulonan rombongan Bapak Ida Padang Panjang Sumatera Barat Rampo Mempatu lako Bapak Bumbungan Toro Marinti kita melantang 20 bisa saya kota Lungkulonan rombongan Nek Yusua Randan Batu Mempatu lako keluarga Nek Gau Toro Marinti kita melantang nomor karosa lako 10 bisa
rombongan na Pong El Sirante, rombongan na Bapak Tino, Pak Tandukan, rombongan na Reno Soladina Karoya, rombongan na Pong Ade balik, rombongan na Bapak Dian Sangata, rombongan na anak Nek Tiara Sangata, rombongan na Nek Alti Monik, rombongan na Pak Adel Pasang, rombongan na Nek Lora Batu Biak, rombongan na Tinu Tondok Bangla, rombongan na Pung Diel kanan dena, rombongan na Bapak Yosef turunan, rombongan na Nek Firda Kalimbuang, rombongan na Nek Robi Tambunan, rombongan na Nek Ela Boko, rombongan na Numpang Allah, rombongan nama Reis Depok, rombongan na Nek Leon Pak Tandukan, rombongan na Pung Rio Pak Tambunan, rombongan na Pung Noter Sarira, rombongan na Santo Rante, Mimpatunasan Lako Pak Sakti, Turbarinti kita melantang na siapa Pak Sakti, Mimpatunasan Lako Pak Sakti, Turbarinti kita melantang na siapa Sakti. Si taruh na rombongan na Nenek Tini Pak Tandukan, rombongan na Nek Lora Batu Piak, rombongan na Rusa Rante, rombongan na Pung Andre Bebo, rombongan na Pung Testi Palu, rombongan na Mak Ismar Karwaya, rombongan na Dok Boni Tambunan, rombongan na Nek Jes Dok Batu, rombongan na Nek Mak Paul Makassar, rombongan na Pung Santo Rante, rombongan na Kepin Karwaya, Mintu Nato Nempatunasan Lako Ne Anggi Batu Tobalu, Tormarenting kita malantang na Tobalu. Si taruh na rombongan na keluarga Mak Eka Jomena Dire, Nempatu Lako Pak Gebi, rombongan na keluarga Pak Kepin Jomeng Wadula, Nempatu Lako Pak Gebi, Tormarenting kita malantang na siapa Gebi. Kon bayi la susimo sangarana Pak gantian maladi ita solana sang lante allo totemo nadi kokodem pimani itang masero sia tang maleso lenduk tamasulu sayo kata ulendu sangarana Pak gantian untuk bisa kurara nadi koko tabe lako kale maladi ita ta rampon di meja protokol ta pasikitanan si umpu narana buku turampo matete tangka surat tangkan suruh naulang rara makamban na perenin bulawan di buku tang sipirir rampo matangkan suruh la sitiroki pong cici pong olip pong yani na pong Kristan ditoleh palaku kita rara buku rampo matete tangkan suruh la sitiroki pong cici pong olip pong yani na pong Kristan. Diong suling kararak na tonaria tanong pain dalam tangkaran pomboyo na saladang pain de garuga ampulen bang di sanisangka di kuah lako kaleta somana sampai labai selek na modono sangka lemak namo ko karampela miki suling karata bukai ulang kalu dende ko di kalentek ta menpatu lako to inan mangka di papat di pagi pakalolo di pasikitanan na lari pakalolo yang mutu rombongannya ne alpa mengape rampo mempatu lako batine saka tormarin di kita melantang patang pulon talu rombongannya pung pipin mengape rampo mempatu lako batine saka tormarin di kita melantang patang pulon talu rombongannya batine alpin mempatu lako batine saka Pengalpin dia mengambil patulah kuatinnya saka tormarin kita melangkah petang pulon talu rombongan Bapak Riki demikian dari rampo mempatulah kuatinnya saka tormarin kita melangkah petang pulon talu senako 50 talu yang betul diralat batu di Pakalolo yang tak bela ko Toronto Parengge tak bela ko Dewan Stasi Majelis Gereja turun tong aparenta turun ambe turun indok sia kita mintu seorang sam may melo kita rapat dulu sangat tu ta masambayang si truka patunganan ta si bisa wisata kipimpini secara kapekalukan tu nanti pembangi ke dao ambe batu nenek ta masambayang lasang na ambe na anak na pinamsalok amin
Puang matua, puang kapirong bangki, lan kadatuan surga. Belana kalau wes sedikit mintu agan katuanki kami torotolino kami. Merangkuk kali toro marintin belana indero ambe tu ikamali sorasan tumang kami kabor ramai karena keluarga. Tipo sarang utijona pakira sangkana. Yang untuk upone tadi patuan tu mangkan papayan untuk kumipuang pasaki anda dinopa anda temi patuan tulan paking nalong kami kambu tontong lompas saki tuyan nanti tonton kalau buang lami pasti para buntu tumen pun sakalangan padahal yang boleh pugok tuyan nanti laki pamuntu itu batang dikali kiswarasan kan ule bidekande siawai jadi situru tu napokada nenek kumuayan nanti tiolamo may matampu tuan lo lang may matampu oh bisa mo di pamulay itu alu kunarampe matampu jadi bilang na tasisannya masalanasan kumua mamanasa mo tingolamo may tuan lo jadi kalau aku keluarga saja siapa mereka tumai dan matampu tedong saja nasa siapa mereka ganyan na saja mo ko lamitibo ko taubay dolo mimane kende kilang banua yang kay tuan belo misumbong mi padyong isali mi balikat mi popendulusaw ako kuporde na ku poindona lako to parenge lako to maprenta gereja o susi matotu di parampo tamalata pinungata masalanasan nangka pidisalkin tutero imanin tibok kituay susi siya wali kesalam Kaskan di hari mati. Dia kalau berapa nak tu? Ada yang demo. Dia mau dia. Kalau yang ngomong ni kan dia. Kamu bertakwa apa yang menurut mo? Leader Ramai. Nomor itu yang ni pun ada set. Masih umur ni. Kami masih umur. Tedong. Tera. Apa nama tanggor tindan. Kalau semuanya. Dandan ni. Beni ya saya. Betul kita bagi penting lagi ke? Ada tadi kan boleh pakai. Berat, ini dia pembuat apa turun rasa guna di patu. Beri.
Kamu malah ngam. Dia lagi mabok. Nanti reda aku. Nakam kamu na. Kalau kau yang bisa aku mapit. Kalau kasi masuk mengisap. Ini masih bisa mengisi. Kata era kami kelaro ko sa dua, apa tu dobar kan. Oh, banyak kami. Pati ko naman ini. Ako may. Ada na kunci ale. Ada kan yung ngomong. Oh, Benelinggo. Tahu nggak dia nih? Mana naparampanan itu? Oh iya iya. Ya, oh. Itu nenek mau diangkat. Ini kok mereka itu malah kurang bagi kan. Sampai. Yang kajol dulu. Iya. Ah, inan na yang karo dulu. Oleh kado para katuinan na. Wa nila. May patibo. Apa dulu yuk? Apa dulu? Apa anak? Kami puta mo sini. Puta. Ya mulut nanti deh. Ya. Ayo cocok. Lampat. Kudo pati yung inamali diyan kasali ito. Kaya pa pati dito lah. Awas jari. Ya cocok betul. Ya. Ya mantap. Ya. Nanti saya nak panggil itu. Baik pusing dikit aja. Tidak anak. Amat. Ya ya ya. Ya tolonan na yung mo. Ya peri. Ipis. Terjun sapiri kate 10 bersih nasi bawang lalat dan bawang kata kate 10 dapat iya tarik lalat kaya berbarengnya pakai 2 kali dia mau kira-kira pakai rana buka belanda Situro patiran sangkana Muganda dede pun wabudula Solomo mata nalo ti parente mo inde dao da rumah atau paunganan roko rampe matampu roko kabotoan kula upu udukari rundunan mulo di tete malawangan adaan matua induku banu karunungan lantene kongan tondoko karundusan
Siya ini to bosyogi na tolong pasarongan na di popen dulu sahur di popen tak dulu nanti. Anak tonton orang kakamban tiumbak dia main bak bana lembang mengkar apa dia main pintu tuan koli rara. Kau nak kena di sungai kula sumulena. Ini si nenek na anggi almarhum Yosef Rampan. Mak dari lantai kula tapi marasan. Nah di lambi ibadah ada na nenek sangka torolota. Nah tanang talang lantai lepongan tondok. Apa antara nakna hari posisi karapa. Padet bedendena padang itu manet. Tahu lama ke tangga-tangga katongkonan. Laju mai to balu. Laju mai anak-anak dadian bong suna kondotor apa laju mai sile to warna na polo kai. Nalangan bulan padalangan parayan takeneng matandalo padalangan tuata
langgan nuse pak di dona bulan nung kalau tangan lagi langgan malul nung bura-bura nenek susi nenek to keuban matua itu kubanu karulungan nada kok kesundo di katongkonan topo kabarentinan talako tiambe maka lima siulang kisah burara sangarara tak kikarende pak gantiananta tala sudah to bangun panuan talu mo kompel di buat lembang taki tontong mangando to marapun nenek mas sambayang kepada pada tontong yang tinggal ratu kami mantal lengan langampu atau tumampaka anda pasak kiki mas sobanas ondori papa apa katana tulana benang kaworo temito si kambi surah mana tunga pun atau tumampata si salaran luntara makarain atau kapinong banta lalu dari papa katana lalu dari papa matoto lakukan atau dalam di kamu susah ngerete memarah mata lagi gua diom suling karena nangkan natemai Pak Ranwana Masolana sang diom ria malak binangkan natemai matua induk banu karulungan tabe lagi saburan apa sangaran ata lagi gente maya-maya bapak gantian entah pari koko si dulon si pembulawan di sangaran ata si tingkan di pak gantian entah tonto bagi papayan batu kisah urar roko sulit atau tokumua dia kada nenek di syarat todolota toko mo sale bulu kada lagi gaun du kada masungkan atau palulungan tang maalala mate tang maalam banang katuan sunga ketika bongi tang pono lagi ke kumarara kita ngalempan di Batara tang pono lagi tang pono Batara maka di marakate kami bati tomari musoran toleaga lagi gua buang matu ada tangan langi itu kau banan dua masukkan atau konlungan lagi pak bongi sandaran dan lagi pak gol lagi sandar biringnya nabura kibu sapin dan dipiki kita nak taksan perigori anta masak kebairi parubin sobarasa tabe lagi kan josan tu sangarara atas itu rukin latan yang patar katon konanta rombongan keluarga nenek Isi Kalibuang rampong pemanda harian naramakampan umpawintin tanah saririna hukutang sekiriran tutu makan tersuruh lator romarin tengki ilangan alang letter N sitaru lantang nomor 92 195 sitaru rombongan nenek Bakti si nenek Bakti itu kakau urang pomen patuman itu tun lakoto balu lator romarin tengki ilangan alang letter N sitaru lantang 20 bisa 30 nanan rombongan na pungkinaya lili ikira rampomin patumal itu tuh lako nenekna iya nanta romarin tengki ilangan lantang nomor karosa lako 10 bisa rombongan na pungkinaya lili ikira menpatu lako nenek cici romarin tengki kita melantang nomor 10 dan salako 20 rombongan na bapak Tiara bapak na Tiara lebani rampomin patu lako Aldo romarin tengki kita melantang nomor 20 bisa salako 30 nanan rombongan Deborah Sulo Tangeran menpatu lako Aldo rombongan Bapak Dion Jome Timika menpatu lako Aldo rombongan Bapak Agusti Jome Meroke menpatu lako Aldo rombongan Nenek Rampak Buntu Dingin rampo menpatu lako Aldo rombongan Nintunato la romarin tiki kita malantang nomor 20 bisa saya lakukan 30 nana sitaruna rombongan na pungkinaya lili ikira menpatu lako nenek Lion romarin tiki kita malantang nomor 10 dan saya lakukan 20 rombongan almarhum Nek Pian Malio Bali menpatu lako Toban romarin tiki ilangan alang letter N sitaru lantang nomor 20 bisa saya lakukan 30 nana sitaruna rombongan batine pantan balik dirampok patulah kota Banu romarin tinggi kita malantang 20 bisa saya lakukan 30 nanan rombongan keluarga nek Saro boko mempatulah kone Anggi romarin tinggi kita malantang 20 bisa saya lakukan 30 nanan rombongan siapa pak anak bodi Jome Angkona mempatulah Aldo romarin tinggi kita malantang 20 bisa saya lakukan 30 nanan rombongan Marten Sulo Jomai Surako menpatulaku Aldo romarin tinggi kita malantang 20 bisa saya lakukan 30 nanan rombongan Pak Yakobus Tandilino Surako menpatulaku Aldo
rombongan na Bapak Luther Tanggulungan Jomi Wandula mempatula ko Aldo mintu nato toromarinti kita malantang amaro subong pulo bisa saya kota lumpulun nana rombongan na Nek Eludi Tondoko Tanga rampung pamanda Ariana Ramakamban umpalintin tanah sari na bukutang spirin tutup makan kesuruh toromarinti kita malantang amaro 92 saya ko 95 rombongan na Pak Esa Tidika mempatula ko Aldo rombongan na Bapak Dion Domitini kami empatulako Aldo mintu nato toromarinti kita malantang nomor 20 bisa saya kota lumpul nan rombongan na keluarga Bapak Yuri Surako mempatulako Mang Anggi toromarinti kita malantang nomor 20 bisa saya kota lumpul nan rombongan na keluarga Bapak Tiara Lebani mempatulako Mang Anggi rombongan na Mak Aril Samarinda mempatulako Mang Anggi mintu nato toromarinti kita malantang nomor 20 bisa saya kota lumpul nana sitaru rombongan dari Antra sesa tumaneto mempatula ko Bapak Cecil rombongan apong Tista Jomi Wandula mempatula ko Mama Bapak Cecil mintu nato rombongan na Esra Jomi Bila mempatula ko Bapak Cecil rombongan na Pak Antra sesa tumanete sangala mempatula ko Bapak Cecil mintu na to toromarinti kita melantang 40 na apa salah ko 50 bisa siupu na rombongan na Yohakim sitar na rombongan na Yohakim Batu Bapak Ian Jomi Meroke mempatulako Aldo rombongan na Maksari Jomi Suraku mempatulako Aldo rombongan na Pak Queen Jomi Makassar mempatulako Aldo mintu nato toromarinti kita melantang rombongan pula bisa saya kota lumpulun nana sitaru na rombongan na Mak Giral Jomi Kalimantan mempatulako Bapak Sakti rombongan na Mama Fikri Jomi Flores mempatulako Mak Sakti rombongan na Pak Rede Jomi Sorong mempatulako Mak Sakti rombongan na Mama Vincent Jomi Palu mempatulako Mama Sakti rombongan na Juni Jomi Sangata mempatulako Bapak Sakti rombongan na Bapak Jenny Rante Pasar mempatulako Sakti mintu nato toromarinti kita malantang 20 bisa saya kota lumpulun nan siumpuna rombongan na Kelin Maleno mempatulako Nenek Kristan toromarinti kita malantang 10 na sa 20 rombongan na Nenek Depon Wandula mempatulako Aldo rombongan na Nenek Ranis balik mempatulako Aldo rombongan na Daniel Pulim Rantepau mempatulako Aldo rombongan na Mak Paul Jomi Makassar mempatulako Aldo rombongan na Mak Desti Jomi Wandula mempatulako Aldo rombongan na Tante Adi Wandula mempatulako Aldo mintu nato toromarinti kita melantang nomor 20 bisa saya kota lumpulun nana siumpuna rombongan na Nek Rudi Burasia pamanda Arian Naramakamban umpalintintan asarina bukutang si Pereran tutun matang ke suruh toromarinti kita melantang nomor 92 saya ko 95 rombongan na Nek Anda Karwaya mempatu laku Mak Anggi toromarinti kita melantang nomor 20 bisa saya kota lumpulun nana rombongan na Nek Anda Karwaya mempatu laku Tobalu toromarinti kita melantang 20 bisa saya kota lumpulun nana rombongan na pong Kenny Jomi Makassar mempatulako Tobalu toromarinti kita melantang 20 bisa saya kota lumpulun nana sitaru na rombongan na Pak Reski Jomi Kalimantan rombongan na Mak Grace Jomi Kalimantan rombongan na Rusa Jomi Kalimantan rombongan na Pak Jen Jomi Kalimantan rombongan na Pak Jen Jomi Palopo mempatulako Bapak Imen toromarinti kita melantang 20 bisa saya kota lumpulun nana sitaru na rombongan na Mama Aron Jomi Sangata rombongan na Bapak Jenny Jomi Palopo rombongan na Pak Sarni Sangata mempatulako Pak Nata toromarinti kita melantang 20 bisa saya kota lumpulun nana siumpuna rombongan na Nek Melona Tambunan mempatulako Pung Selo rombongan na
Bapak Karapa, Tambunan rombongan na Nenek Erlin, Tambunan rombongan nama Alpa, Tambunan rombongan na Bapak Patrick, Kalapuan rombongan na Mak Sela, Tambunan rombongan na Bu Maria, Bamba rombongan na Ni Jason, Mangape rombongan na Ni Erisa, Tambunan rombongan na Ni Jason, Mangape mintu na to mempatunasan lako Pung Selo. Toro marinti kita melantang nomor 5 sa lako, nomor 3 sa lako 5. Si taruh rombongan na Ni Erisa, Tambunan mempatu lako ni Johan. Toro marinti kita melantang na siya ni Johan rombongan nama Dipa, Mangape mempatu lako Pungselo, rombongan na Gerson, Tambunan mempatu lako Pungselo, rombongan na Pak Gabriel, Tambunan patu lako Pungselo, rombongan na Pak Tasya, Tambunan mempatu lako Pungselo. Termaritim tabalantang nomor 5, talusan lako 5. Nada amira padore menakipo para nada dikatabi ikan lako toronto parenge, dikatabi ikan lako Bapak Pastor Dewan Stasi, siya dikatabi ikan lako Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, dikatabi ikan lako atau aparel, dikatabi ikan lako di Puambena, di Puindona, lalana titonda pala butun na yung may pinapirainan na kita minto sa lanasa. Yate sa sepat kandipan sa uwali. Yate sa aleso kandipan sa uwako. Pamiyang kayo, putar mo kita. Ada yang mau bedo ni ko putar ko dalo. Yate sa sepat kandipan ari kerana batu. Ya tokan dia parang toran na batu, parang kaya lang ngambil toran na batu jom. Parang kaya lang ngambil toran na batu jom. Napapa kayo malu, nagbalakol lo. Ya tokan dia parang tabalik solo tawag ko, pongyan yang sweet dia binasenala, may mati rin katabalik. Nakibalakol lo, di papatunan lang tukan dia parang. Mana kung kemanya? Mana kung may buwan? Mengalap. Bertahan nanti. Kapal. Balik kita nak. Tukang bajawan ni. Tukang mana? Tukang bajawan. Lagi puncak. Tukang orang boy. Nekalai. Torinidalane. Totarete. Tominae, otorae. Tominae. Tora pastere. Tora pandita. Kapanarembang pacama. Oh, pastor. Tapi lagi teh ulun ka pamali. Ya teh